Pamirsa selami puniki baga kesihatan wantah ulang ring pengupaya kuratif nanging usaha ngelimbakang untuk preventif mangda nenten keluputang. Silih tunggilnya ni melarapan ngewentenin pelayanan kesihatan tradisional ring sejeroning wetuang kerahayuan. Kepala UPTD Kesehatan Tradisional Kestrad Provinsi Bali Ayurai Adnyani Mausang, pelayanan kesehatan tradisional kakepah dados yan Kestrad ramuan miwah yan Kestrad keterampilan. Ring soroh yan Kestrad ramuan wenten jamu, gurah, opati, aromaterapi, spaterapi, miwah metode tiosan sani ngangge ramuan. Lianan punika wenten yan Kestrad keterampilan skadi akupuntur, siropraksi, pijat urat, shiatsu, patah tulang, dukun bayi, refleksi, akupresur, bekam, apiterapi, penata kecantikan kulit mewah rambut, tenaga dalam, paranormal, reiki, qigong, kebatinan, tur sanelianan. Kawawahin pemerintah Provinsi Bali rawe mangkin kanton ngelimbakang ayahan inucap sane kaguyub ring UPTD Kesehatan Tradisional sane kebaos Gria Sehat. Kantos mangkin layanan komplementer punike kantun kawigunayang oleh kramene. Kebaos layanan komplementer santukan izin penyelenggaraan nyane matutang penanggung jawab nyani pindah ke angge Nakestrad sane sampun poli pendidikan khusus dados Nakestrad ya diasdun Gria Sehat taler nyayubin akupuntur miwah akupresur. Layanan puniki nenten wantah ngwetuang kebugaran utawi wellness nanging taler rehabilitatif sekadi pasca operasi. Citamaya Bali Pos nguningaya.